Ortodoksni zvezdaš. Meč 6. kola Evroligi zakazan je za četvrtak sa početkom u 20:40. Posle dva teška poraza moramo da se vratimo što pre. Nadam se da smo izvukli pouke i greške koje smo pravili u tim mečevima, da ih nećemo ponavljati i da damo sve od sebe sad u četvrtak i da pokušamo da dobijemo utakmicu. Kada je u pitanju Euroliga, praktično smo na 3 utakmice bili veoma blizu pobede, to je znači protiv CSKA, gde smo imali 4 razlike, zadnji šut, pa možemo reći i protiv Barcelone. Protiv Bamberga smo vodili 38 minuta i jednostavno moram da vam kažem da jedan ogroman napor koji je uložen i kroz treninge i kroz te utakmice nije dobio smisao do sada u dobrom rezultatu, pobedama. Prema tome, ovo je utakmica koju mi igramo sa najvećim mogućim ambicijama. Ne pravimo uopšte kalkulacije šta znači pobeda, koliko šansi otvara za neki konačni plasman, nego ta utakmica sama po sebi je izuzetno važna, jer želimo da zabeležimo prvu pobedu u Euroligi i mislim da smo to nekim dosadašnjim igrama i zaslužili. Ekipa Bešiktaša je u dosta izmenjenom sastavu u odnosu na prošlu godinu, međutim, igraju veoma dobro, čak mogu da kažem i iznenađujuće dobro. I u domaćem prvenstvu osvojili su i onaj super kup Turske na samom startu, igraju veoma lako, dosta kontranapada, dosta pick and roll situacija, gde je ima dosta igrača koji imaju poene u rukama i u nekim momentima ključnim umeju da nađu adekvatno rešenje. Tako da nisu slučajni njihovi dobri rezultati u ovoj grupi i sigurno će oni doći takođe sa svojim ambicijama da pokušaju da dobiju utakmicu i da na taj način potvrde neki plasman u naredni krug ovoga Eurokupa. Kažem, mi imamo svoje ambicije, imamo i obavezu prema sebi samima i prema navijačima i igraćemo maksimalno motivisano, kao što i priliči jednoj mladoj ekipi u takmičenju toga ranga kao što je Euroliga. Pozivam publiku da, kao i u prethodnim utakmicama, ispuni Pionir do poslednjeg mesta i uz njihovu pomoć nadam se pobedi. Pa ja mislim da država mora da se umeša da u ovoj kriznoj situaciji pomogne tamo gde su neke vitalne tačke srpskog sporta. Prosto je neizbežno, iako to nisu dva jedina kluba, da mora posebna pažnja da se obrati na Crvenu zvezdu i na Partizan. I mislim da je u sastavu toga, u sklopu toga što bi mogla se nazove briga o državi, moralo da se povede i briga o sportu u svakom smislu, da se vide priroda dugovanja, zbog čega su napravljeni, kakvi su rezultati ostvareni
u tolikim dugovima i sve, međutim, normalno da treba se pronađu i ko su odgovorni i sve, ali sami ti brendovi, Partizan i Zvezda, moraju da budu od strane države pomognuti, normalno uz obavezu da se sredstva racionalno troše i pogotovo u kontrolu, da ne bude bilo kakve zloupotrebe tih finansijskih sredstava, pa čak i u smislu nekoga nesavesnog poslovanja, znači mora da se garantuje određen rezultat i to ne samo na nivou takmičenja u zemlji, nego i kad su u pitanju neka evropska takmičenja, ali sigurno da je sport značajan segment života i da država mora vodi računa o njemu i da mora da se, pogotovo kad su u pitanju ovi sportovi koji nisu u tom smislu profesionalni kao fudbal, mora se napraviti sistem finansiranja, jer oni nisu profitabilni u tome nekom materijalnom smislu, a prosto mislim da je košarkaški klub Partizan nekim rezultatima u svojoj istoriji, u kontinuitetu i zadnjih godina zaradio nešto, stekao pravo i na neku pomoć i sponzorstvo i ja pozdravljam što je to prepoznato i normalno ne očekujem ni blizu takvu pomoć ko što je potrebna fudbalskim klubovima ili fudbalskom klubu Crvena zvezda, ali očekujemo da se i nama pomogne u onoj meri koja je potrebna da bi ovaj tim normalno funkcionisao i ostao u sastavu ovome u dužem nekom periodu, jer samo tako može neki njihov talent da se razvije i od toga bi bila korist ne samo Partizanu i navijačima Partizana, nego i Srbiji. Nije dugovanja, nego i da se uvede jedan sistem. Odlično.